إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة نصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا ثم ما بعد أحييكم بتحية أخي المسلم لأخيه قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يكي الله سبحانه وتعالى الله تقولين وودني باوين ألانا وأرسكين ونقول جلبة وسوبيين إدندانغال تقول مكو نفو وإن جاب مفتن الله محمد صلى الله عليه وسلم en yettimo en jarnimo e dow ɗiɗo nemaji makko mawnuɗi tedduɗi en torikemo yo dandu en bone wonkiji men e bone golleji men en seediki ala reweteɗo e goonga dewal nafa e ngal rewɗo lorramo rewani siwana kanko tun Allah subhanahu wa ta'ala e dow kala hunde mo wawi mo hattani ko kanko woni ko neli nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e dina gongawa dina foluga dendangal dinaji heddiɗɗin haysi tawi hefeɓɓe machir koɓɓe saliki ɗum min juuli oɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam en torniki mo jam e kisiye kanko fo e ɓeygureji makko e sahabaɓe makko e kala wattiɗo e batteji maɓɓe ha ñande dargal dari ɓawa ɗum min salmini on salminagol islam min wi kisal Allah e dow mum haray si allahu lanɗo on muuyi e nder ɗiɗo ɗen sa'aji men en yewtay ɗo ko yowodiri e fi muñal haray ko yewteten e nder muɗum ko ni walori e nder toɓɓe yogaji ko honɗum wiyete muñal e ko ari e muñal ka alqur'anul karim e ko ari e muñal ka sunnaji nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e pecci e muñal ko fecciti kon no mari pecce pecce e neediji muñal ɗin e mbere kala ko waɓu toon newni e yewtu e yewta e ɗum noon ko wiyete muñal ko jogitagol hoore mum sanga albala ma ɗum musiba ma tampere ma lorra heɓi jiyaɗon o jogito hoore makko hara o wullitaki o jogito hoore makko hara o waɗal ko wiyete kon tasahhutu ko ɗum woni e feerugol coñci mum e waydugol e woytagol o jogito hoore makko e ɗi piiji wanda ko Allah subhanahu wa ta'ala muuyi ɗum e dow makko e hikma Allah subhanahu wa ta'ala o jippiniri oɗo albalaw e dow makko ko ɗum ɗo ɗe wiyete muñal si en firti muñal ngal no firira noon ka arabu en addi ka pular haray ko ni wi'irte muñal idan muñal noon ɗum ko hunde mawde nde Allah subhanahu wa ta'ala tagi addi ko jiya ɗon wallitora ko hoore leydi ɗo fiino o feƴƴinira tampereji e soñdiaji wonni ka hoore leydi ɗo ɗin sabuna noon Allah subhanahu wa ta'ala o taggu neɗɗanken o tagidimo e tampere laqad khalaqna al insana fi kabat min tagi neɗɗon e tampere e lorra e soñdia si tawi neɗɗon heɓal ko wiyete ko muñal o wawata naɓurude tampereji e soñdiaji ko woni e oɗo adna ha o wawa timminde ko Allah subhanahu wa ta'ala tagirimo kon ka hoore leydi ɗo ko ɗum wiyete rewgol mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum waɗi kala façon deweɗen fou no ko Allah yamiri yo rewire kon fou ka be Allah subhanahu wa ta'ala ɗi takki ɗum muñal sen daari wano julde Allah subhanahu wa ta'ala wi wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in wallinore muñal e julde ka juulugol simo muññaake wawata juulude sabu noon tampire e soñdiano e nder muɗum kono on tigi heɓiri muñal o tabitiri e mum wo soñdiaji e tampireji koni mum kon o yejjitirta ko wana noon kadi e aya goo o yewtiri noon wasta'inu bisabri wassala
inna allaha ma'a sabirin wallinore muñal e julde Allah subhanahu wondi e muññiɓe ɓe idan ko wan noon kadi sen ari Allah subhanahu takkidir ko wiyete ko muñal kañum e kulol Allah subhanahu wa ta'ala wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a si tawi ɗum on muññiki on huli Allah ayɓe ɓen ko fewjatan ko lorrata on hayrude nokku go wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmi l-umur si tawi on muññiki on huli Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum woni piiji pellital ni neɗɗo ɗaɓɓira ko horleydi Allah subhanahu wa ta'ala bal si en daari aya goo ka suratu ra'di Allah subhanahu wa ta'ala si woni yawmal qiyama naatoɓe aljanna ɓe naati naatoɓe yiite ɓe naati tawi hande kadi gooto naatata aljanna gooto naatata yiite ɓaawa muɗum Allah subhanahu wa ta'ala immina dental malaika ko araka aljanna weltina yimɓe naatuɓe aljanna ɓe ara ɓe naata e kala dambugal ɓe weltinira ɓe honɗum Allah subhanahu wa ta'ala wi wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab salamun alaykum bima sabartum ni'ma uqbad dar Allah subhanahu wa ta'ala wi malaika ɓe aray naata e kala dambugal aljanna tuma yimɓe aljanna ɓe naati lanni naatde ko aljanna few tawi hande kadi gooto naata aljanna ɓaawo ɗum o immina dental malaika dental ɓe naata e dambugal weltina yimɓe naatuɓe aljanna ɓe ɓe wiya kisal Allah e dow mum nema Allah e dow mum moƴƴere Allah e dow mum sabu konko muññinoɗon fenno wonɗon ka aduna ko fiyonno ɓe wi'ali e bima sallaytum ɓe wi'ali bima sumtum ɓe wi'ali ɗe dewɗe Allah subhanahu wa ta'ala yewti fof kono konno ɓe bima sabartum sabu konko muññino so fii tawi si goɗɗo muññaki julde o heɓata si o muññaki korka o heɓata si o muññaki hajji o heɓata kala deweɗe Allah subhanahu wa ta'ala yamiri ɗen fof si on tigi o muññaki o heɓataɗe ko sabu muñal kon tigi muññi kon o wawi wadde ɗe deweɗe Allah yamiri ɗo ha Allah subhanahu wa ta'ala jippini yurmede makko e maɓɓe ɓe naati oɗo aljanna ko ɗum si malaika ɓe naati kala dambuga ɓenna salamun aleykum bima sabartum kisal Allah e domo sabu konko muññiɗo ɗon fe non ɗon ka aduna ko wannoon kadi so yiltike ka makuji nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam en tawa e nelaɗo alhaali sattede ko ɓe naɓi kon fof ila makka ha madina ha kala alhaaliji maɓɓe no fof Allah subhanahu wa ta'ala ƴettitiɓe kamɓe e sahabaɓe maɓɓe fof kala ka ari tampere e soñdia nelaɗo ko makanta sahaba maɓɓe ko isbiru muññi no jeeya e muɗum oɗo ɗen al yasir nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam arno tawi kanko e baaben makko e nene makko ɓe fof ɓe lette heefeɓe no leddeɓe nelaɗo sa makani ɓe sabran ala yasir fa inna mawidakum ljanna muññe kono yo ɓeygure yasir fodore monnen ko aljanna sabu ko kon ɗum muññede kon ɗon tampinede ko wannoon kadi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam arno tawi ñande goo suddiɗo ɓiɗɗo makko no feƴƴini himo wulla himo wayda nelaɗo maki muñño o wi nelaɗo dirtakko am sabu no heɓali makko heɓɓinmi kon ko ɗum waɗi bay nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yeehi ɓe wi'imo andi ko nelaɗo ni o dogi o jokkiti nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o ni nelaɗo mi muññike nelaɗo maki asabru inda sadimatul ula muñal ngal ko sanga waɗi nden tigi ko wana noon kadi nelaɗo sallah sallam ɓe maki hadith maɓɓe maki ajaban li amri lmumin fa inna amrahu kullahu khayr fa in asabathu sarra'a shakara fa kana khayran lahu wa in asabathu darra'a sabara fa kana khayran lahu wa laysa dhalika illa lilmumin aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo maki kaawe e fiyaki o julɗo oɗo julɗo fiyake makko no mawni fiyake makko no hiddi kala ko heɓimo e tampere kala ko heɓimo e moƴƴere haray ko moƴƴere wonandemo ko Allah subhanahu wa ta'ala so muññiki nelaɗo maaki si heɓimo welo welo o jarna Allah subhanahu wa ta'ala wonanamo moƴƴere si heɓimo sattede e tampere o muññoro fi Allah subhanahu wa ta'ala wonanamo moƴƴere nelaɗo maaki ɗum wodana si wona gomɗin Allah subhanahu wa ta'ala koni nelaɗo sa sama sifori oɗo mako maɓɓe kadi Allah subhanahu wa ta'ala hollen ka surat nahli wasbir wa ma sabruka illa billah muñño wata a muññorno si wona si Allah edan so yewti fi ayeje e hadiseje ko joli fi muñal kon ino ɗuuɗi ino mawni e wawata hoɓɓutude ɗum e nder oɗo ɗen jemma ɗo haray ɗum ɗo ko daliluji ko joli ko qur'an e ka sunna fi muñal ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala mo yewte wondema deweɗe ɗe fof majji ɗe happana baraji julde Allah subhanahu wa ta'ala mo juuli
ka julde jama imo mari baraji no gay jiddi ma no gay jul nelal so sama maaki so juli ka julde jama mari baraji no gay joma no gay jiddi nelal so sama dewere nde fo mo happana man jaa bil hasanati fala ashru amthaliha kala ardo moƴƴere mo mari baraji yer mudum sappo si wana on kala ko yowodiri e muñal kon ko waɗi korka nde tawno heno yowodiri e muñal arno e hadithul kudusi nelal so sama maaki Allah subhanahu wa ta'ala dalaniɓe as-sawmu li wa ana ajizi bi korka kanko min jeeyi ko min gaɗoni ko yoɓataka dewe diɗɗen fou Allah subhanahu wa ta'ala itte ko jonna on tigi baraji coggungal dewal ɗon yawmal qiyama si wona korka ko Allah subhanahu wa ta'ala tigi yoɓata on tigi amma ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala holli ka qur'anul karim innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab muññiɓe ɓen koɓe yoɓoyte baraji maɓɓe ɗi yawmal qiyama ko alda e comptore wiyetake on tigi so waɗi goto mo mari sappo ma so waddi sappo mari ɗum ɗo alda ko Allah subhanahu wa ta'ala pet andi baraji muɗum yawmal qiyama idan muñal ngal no mari moƴƴereji ɗi Allah subhanahu wa ta'ala tun andi wimu haɗa ko majjama wakkilo muñño si ɗum feƴƴi gonɗo woni muñal ngal no mari catégorie ji tati goo ko muññagol e albala uji jippotoɗi e neɗɗo o ɗiɗi muñño e fi ɗoftagol ɗoftare Allah subhanahu wa ta'ala ndi Allah yamirni on tigi muñño ha wawande howude tati o muñño hara yeddali Allah subhanahu wa ta'ala as-sabru ala aqdarillahi ta'ala was-sabru ala ta'atillahi ta'ala was-sabru an ma'siyatillah on tigi muñño e tampereji jippotoɗi e makko Allah subhanahu wa ta'ala nuyi albala o jippoto e makko ka imma ka ɓandu makko imma ka ɓeygure makko imma ka jawdi makko imma e alhaaliji makko ɗi si on tigi o muñño ɗum ɗo Allah subhanahu wa ta'ala wi ma asabakum min musiba fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir sabuna ko Allah subhanahu wa ta'ala jippinita ɗin albala uji e makko ko sabu bakkat no heɓi mo waɗi bakkatu mo faggiti Allah subhanahu wa ta'ala no yiɗi mo yarnimo no faala heefande mo ɗin bakkatuji ɗo hewtu yawmal qiyama tawa mo laaɓi to e bakkatu sabuna noon si Allah o hollino en so nangitirino en bakkatuji ɓen waccetano hunde ka leydi ɗo joni noon sabu Allah subhanahu wa ta'ala yurmede makko nden no mawni e oɗo jiyaɗo mo yiɗimo o jippinade o tampere e makko oɗo o hafranamo bakkatu makko sabu nde tampere jippinde ɗo ko non subhanahu wa ta'ala holi ka e suratu go dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydi nnas liyudhiqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un bakkatuji ɗi feeñi ka leydi ɗi feeñi ka ndiyam sabu ko yimɓe ɓe gollitiri juuɗe mum koɓe faggitori juuɗe maɓɓe ɗen kon fiyu Allah subhanahu wa ta'ala meeɗinɓe yoga e ko ɓe golli immorde e bakkatu belajo ɓe huttoɓe artaka Allah subhanahu wa ta'ala idan haray ɗi albala uji jippotoɗi e tampereji e soñdiaji e neɗɗon wonay sabu Allah hafranamo bakkatu on gam on ti koyo muñño no Allah subhanahu wa ta'ala holliri noon ka Qur'an wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi wath thamarat wa bashshiri as-sabirin alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muttaqun Allah subhanahu wa ta'ala wonni mo jarribore neɗɗon immorde seeɗani immorde e tampireji e heege e perdugol jawle e maayugol ɓiɓɓe ko nanta so ɗi ɗon piiji Allah ɗum ɗo heɓi on tigi weltiniri nelaɗo kala muññiɗo o nattina jontani ɗum ɗo Allah subhanahu wa ta'ala hara o wiyal ko goɗɗo faymo ɗum o wiyal ko ni ɗum ɗo ko ni woniri o inna lillahi wa inna ilayhi raji'un minen dey ko Allah jeeyi men minen de ko Allah me ruttoto ko Allah subhanahu wa ta'ala muyeni men ɗo si ɗum woni Allah subhanahu wa ta'ala yurmete on tigi Allah subhanahu wa ta'ala fewnay on tigi Allah subhanahu wa ta'ala on wonay e nder huloɓe Allah subhanahu wa ta'ala ɓe Allah subhanahu wa ta'ala noddi ka Qur'an e huluɓe mo idan si ɗum feƴƴi ma nde toɓɓere ɗo no mari pecce ɗiɗi probléme ji iwray ɗi ko Allah subhanahu wa ta'ala jippo e neɗɗo ɗiɗo no weeli muññare si neɗɗo andi ɗum ɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala iwri e probléme ji iwray ɗi jiyaɓe Allah ɓen ara e makko wono joni tooñede yennede barminede waɗede so ɗiɗo ɗen piiji ndeɗo ɗen toɓɓere kum kalma ko ɓe wi wawata muññere ni sina siddi ɗum par ce que neɗɗo on si goɗɗo tooñima ya muñño haray a so ilo ere ma ko ɗoɗe sa wattale hakkil on tigi o feƴƴintinande mo yetto ko ɗum si Allah subhanahu wa ta'ala wi ka Qur'ana no ɗuwo wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah innahu la yuhibbu dhalimin waddi catégorie ji tati
haray si a waɗama si a lorrama a tampinama si a yottoto ko a yotto embere ko waɗaɗa ko kono ko ɓuri moƴƴude si a muññiki a moƴƴini haray baraji man ko Allah subhanahu wa ta'ala Allah wi o yiɗa toñoɓe goɗon si ɓe yottike ɓe fantine waman aqaba wa in aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum bih wala in sabartum huwa khayrun lisabirin si tawi woni on yottoto yotte embere ko waɗa ɗon kon si tawi noon on muññike ko ɗum ɓuri on moƴƴande ko ɗum waɗi so ɓe wi muññagol ko tagore Allah ne hewɗiɗon tigui lorra kon ko martaba siddiqina kala mo Allah subhanahu wa ta'ala arsiki ɗum hala arsiki mo moƴƴiri hewde haray on tigui mo wawi muññorde saabu so andi Allah le jibu go'o wawata lorrudemo sina si Allah subhanahu wa ta'ala muyi on tigui lorraymo ɗiɗi on ko on tigui lorritamo ko saabu bakkar si neɗɗo no laaɓi po e bakkar hay goto wawatamo hewtinde lorra hay goto wawatamo hewtinde sonja so on tigui andi ko saabu bakkatu makko oɗo lorra iwre oɗo neɗɗo ari makko mo wawi muññade sabu Allah subhanahu wa ta'ala wi ma yafalu llahu bi adabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima haaju Allah e lettugollo haaju Allah e tampingollo si on muññike si on jarni Allah subhanahu wa ta'ala si on gomɗini Allah kanko ko jarnowo ko anduɗo idan on tigi koyo muñño ko heɓatama kon koyo muñño e tampere woni ko iwriɗi ka Allah subhanahu wa ta'ala woni ko iwruɗi e tagore Allah subhanahu wa ta'ala ni si tawi kadi o yottoto ko iwri e tagore Allah nen kon koyo yotto embere ko waɗa kon hara o feƴƴintinali idan ɗum ɗo ɗen ko ɗum wiyete assabru ala aqdarillahi ta'ala si ɗum feƴƴi assabru ala ta'atillahi ta'ala muññagol e ɗoftagol Allah subhanahu wa ta'ala muññagol e rewgol Allah subhanahu wa ta'ala ko Allah tagiri kon on tigi ɗo wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin idan Allah subhanahu wa ta'ala holli wonde makko tagiri en kawr leydi ɗo ko fiyi rewdu hay fus neɗɗo addalno kawr leydi ɗo sina dewal Allah subhanahu wa ta'ala joni noon ko hewtintamo e on dewal ɗon kon koyo muñño si o muññaki wawata rewde Allah subhanahu wa ta'ala abadan sabuna noon e dewal ngal no wasi sattene no toon seeɗa si muñal heɓaki immagol juula leere be subaka ya immo juula geƴƴi ya juulu fana ya juulu alansara ya juulu waktuji ɗi fof ya juulu ya ƴettu jawdi mani e wonkimaki ara hajju ya ƴettu jawdi mani e wonkimaki yaha jiyade ya ɗaɓɓuɗo ɗen mbuuɗi ha ɗum hewta milliard ji sorta ɗon okka goɗɗo gomo yanganaki ɗum hay fuy ɗum ɗo wawata wonde sina tuma neɗɗo on munni ko ɗum waɗi karama koɓɓen e nder toɓɓerɗo ɓe sehiɗe pecce tati ɓe wi si goɗɗo wawai ɗoftade Allah subhanahu wa ta'ala mo mari muñalji tati e nder muɗum muñal ado o wadde dewal ngal e muñal fewndo dewal ngal e muñal ɓaawo dewal ngal goɗɗo nde muñal ado dewal ngal ko muññagol hara hina yiingo on tigi woni waɗirde sabuna noon neɗɗo si tawi ɗum anni on laaɓi o laɓɓinani Allah subhanahu wa ta'ala pos dewal ngal haray no hoyfi e makko dewal ngal haray no newi e makko haray o tedda e maggal ko ɗum si Allah subhanahu wa ta'ala wi nafiqi ɓen wa idha qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila si ɓe ummoto waɗugol dewa ɓe ummata ɓe koɓe hiɓe aani hiɓe teddi fiyon ɗum par ce que ko yiinuri koɓe faala wadde koye ɓe yi'anima koɓe nanani amma noon neɗɗo on si tawi ko imo gomɗini Allah subhanahu mo jaɓi Allah o muññoto o darto o anda ngal ɓadewal ko Allah o woni waɗande ngal kadi nafe on ɗo o yoɓetengal o yoɓoyama wala har ɗum ɗo waway puusudemo o goɗa gollal ngal hara o tampani hara o sonjaki walladina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khayrati wa hum laha sabiquna ɓen ɓe no golla ko woni golte kon ha ɓe gayna taw ɓerɗe maɓɓe ɗe no huli hino maapi hino aani est ce que Allah jaɓaniɓe ka jaɓanani ɓe ɗen andi ɓaya aya on o jippike nene Aisha randino nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko yaroɓe beere ɓe nelaɗo maki o ko zinoɓe ɓe nelaɗo maki o ko toñoɓe nelaɗo maki o nelaɗo maki ko ɓen golloɓe ko Allah yamiri kon ha gasa kono tawa ɓe huuli si Allah jaɓanima ma si Allah jaɓanali ɓe par ce que si tawi ɗa huuli si Allah jaɓanima ma si jaɓanalima gala gollal arta e ngal on haɗa ɓurta tinnade maggal kono si tawi woni tigi tigi on koya waɗi fiyo yimɓe ɓe yi'ani ɓe tigi tigari no wakkili haray hande ke dewal arta ngal ɗon ga hajaka e maggal idan neɗɗo no hatoñiri e muñal ado o natande dewal ngal si ɗum ɗon feƴƴi o muñño kadi sanga o woni gollude gollal ngal fi wato heɓɓoyte kon hafla
sabuna buy naata exemple no julde naata wiya allahu akbar fuɗɗo julde tu nanga e so ƴagol ngaɓo so ndulla naɓa ngala to artina ngal to haqqil mum iwi e dewal ka woni anata ko yeeso allah on tigi dari sabu no heɓal ko wiyete ko muñaw wangal tabbintindemo e ngal ɗo ɗen dewal idan kono noon dewe ɗen fof buy yaltina ɗo ɗen zakka innani ɗo zakkaji montan on dimmi ko miskino ɓen duwa hendade kono o daro o darani ɗon ha o ñamira ɗi gotum e ɗiɗi o sodani marchandise ko ndeɗa so ɗin piiji fi hon ɗum o wawali muññade ha o naɓa o zakka ɗo jonna haɗo ɓe hendade ɓe buy no fewndi yawgol hajju no mari ko yaara hajju piiji ni fof no timmane fuɗ ko mankani ɗum ala kono yahata hajju par ce que heɓali muñal ko wawi ɗum supporté ha on tigi wawa wadde oɗo hajju makko ko wano noon idan mo hat on tigi no hat on jiɗi e muñal ko wawi mo tabintinde ha o wawa tottude ngal ɗo ɗen dewal ko waɗa noon on tigi no hat on jiɗi e dewal ɓaaw muñal ɓaawo dewal ngal so waɗi dewal ngal o gayni few mo hat on jiɗi e muñal fiiwata o heɓa ko wiyete kon yiinori mana ko wiyete kon shuura fiiwata o yaltito ha ɗum ɗo bonna dewal makko ngal hande kadi andi so andi golli o rewi allah subhanahu wa taala ha gasi iblis an artude ɓawa ɗon hande kadi wiyaɗa wakkili hiɗa hettini a waɗi ɗum a yehi hajju a yetti zakka a waɗi ɗum on tigi no hatto jini e muñal fiyata iblis a bonnanmo ɗe golle makko ɗo idan si on tigi wawi timminde ɗiɗo haɗa waɗi ko asabru ala taatillahi taala si ɗum feƴƴi asabru an masiyatillahi taala muññagol noon hande kadi hara yeddali allah ko ɗo ɗum woni toɓɓere tigi tigi ren sabuna wonkiki ko gaño makko iblisa ko gaño makko beɗe ɗen ko gaño makko shahawuji ɗin ko gaño makko ɗiɗo fof no hawti e aduna on kadi watti hoore ɗo allah subahana wi inna nafsa la ammaratum bisui illa ma rahima rabbi allah subahana wi inna cheitana lakum aduwum fattahiruhu aduwa allah subahana taala noon allah subahana wi ya dawudu inna jaalnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna nas bil haqi wala tattabi l hawa fa yudillaka an sabilillah idan ɗiɗo piiji fof naɗi hawti e makko idan si tawi on tigi o heɓali ko wiyete ko muñal ko wawi dartata ɗiɗo ɗen piiji o perde shahawuji makko ɗin beleɗe makko ɗen aduna on iblisa wonki makko ɗiɗo ɗen fof ƴiwtiteɓa makko ha bonna situation makko ko woni yidi allah ɗo idan mo haɗodiri e muñal ko dartoto ɗum ɗo hara o wawali yeddude allah subhanahu wa taala idan haray so ƴetti yewtere men nde ɗen aray ha ɗo ɗen dar ɗen toriki allah subahana taala yo taw hara yewɗo ko fi allah yewtiri ɗen toriki allah subahana kada hiɗiɗo yewtere yo allah nafirmo nde nafira yewɗon hawdira en fof ko aljannaji makko aqul ma tasmaun wa sallllahu wa sallam ala rasulillah.